Yes, hermanos, ayoneko kuyun solilal se chunku chahli bay comam Dios. Ay solil hermano man como no chihute. Palta civil baitol ako napal chapal ne. Common chihute. Munes al chkuna yulhet. Palta wasta tol aes ane comam Dios chonkuyuni. Tishutishan matzebelay aes ane comam Dios. Shibay Corintios askati para redarguir, para enseñar. Entonces aes ane comam Dios a chonkuyuni sechiyun yokcha es hermanos. Entonces Chihila Zetalchal, 1 Timoteo 2:5. Y esto al versículo 6. Asan hun Dios ay, kash asan kapas hun llama loco tip ay, aton Jesucristo, aton chammas ok animail, ulya nakbakamoh, yetwach he kolcha masan el animayu. Ayet mas hay tiempo al junti, mas Allah el ya pesal. Shika versículo di. Paital chipina pachato sin kachimi. Si versículo 5. Asan hun Dios ay, kas asan kapas hun llama loco ti pay. Ahun llama loco ti pay ti atun oración tu lanan yaloni. Cita Cheyila, al libro Hebreos, al libro Hebreos, Aton Cham llama loco titi, manasca el Antiguo Testamento. Hay el Antiguo Testamento, hay sumo sacerdote, hay sacerdote, hay chian loco ti, hay comam Dios, ma hay chian loco ti, cono, hay comam Dios. Asa pasep lok ti comandos ayon a Shechbe profeta. Así que ahun peibar yetu lahan aska hun carretera de 2 vías. Lanan atoh kaidi y hay pas lanan melzokan kaidi y kaitu ya on hun oración di. Entonces hay un sanos pensamiento, más un sanos napale, chicocuy es hermanos. A un versículo 5 dice, a San Jun Dios hay. Manche a los Dios hermano. Manasca o heb hitchman paisa, heb mayas. No es que todo el chijintan, mayas. Heb anima duk amar, pero a un doctrina tu, un cuipe tu. Hay Dios al ishim, hay Dios al nap, hay Dios al kishka, hay Dios al yapil. Shibil Dios ya lo ne, hay Dios al owal. Paltaaku versículo 5, a San Jun Dios hay. Am tsechi hunexin o jije tsechial an Biblia ti ma am chiha o kinku kul jundu ja o kinku kules hermanos tol asan jun Dios ay acha maswatnen yulipan kinaldi acha maswatnen eb el anima acha maswatnen ku Aintis titulin kuliat uninin paisa. Tutung al kuna lo han o hinku kul. Chahol comam Dios sieb yuku. Chahol comam Dios sieb yuku. Paltaach ang Biblia chala tol a comam Dios maswats nin hunkutu. Aeb Efeso. Yet mas abnok cham Pablo payep
Yetok Bernabé y ashut na neptol Dios anima hunsan mas apnitu mas yoche mas ya ailal bay San Pablo palta asa San Pablo hay un pie huaycan mas ala yer San Pablo Júpiter sí ahundi Júpiter yotol hay un huaycan chehon Júpiter. Entonces palta Pablo mas ni el pichilin mas yalo ni amach amcheyut askatu animain lahanon son kaikal dato hasta cham apóstol Juan mas ya cham ailal bay un ángel mas oson Apocalipsis palta un ángel du mas alon bay cham mancha jote apay Dios chas okin ailal si un ángel du bay y cham Cornelio cham tupian es razón cham man yohtak cham kanes Dios palta yohtak cham tol ay un Dios palta Dios anima hun chi abnoktu naon cham shan mas ya cham ailal bay Pedro palta Pedro mas cha hun ailal du ahan wanoch si Pedro ahan wanoch het anima el copa apay comam Dios cha ailal yul tiempo al cham Elías ay hunis Dios alep Canaán mas octoch solep Israel chih Baal smi manil anima y holom wakash ayo is holomoch atunco Dios al ti siep y kaito yilie man ohtanenos Dios och makchel bay chiyal bay chiyal bay bay hunos wits chiyal bay bay hunos chen palta akaiti asan hun Dios ay y abay Mateo 6 mas kuibak cham Jesucristo zetu al modo chunyok cha makche octo ayula cuarto kachas ay hahanoch kachas chale bay comam Dios istes chochalo habati hay kan un modelo baitu atun hun chi ala yeh Padre Nuestro palta modelo al juntu tu al tischote yalondi si Jesucristo palta modelo chalelam no chospanilek al salvo al mero chajes hermanos tolinko kulchitita tatolchu kayek ne juntu lahane un me askano loro ila no loro chik anhap no asa skepit ne no unos coro palta maninos pisano chitita asa yinti no ayoko ma es memoria no sincha memorizar no porque ano loro chik anhap no palta awal forma el chonchale bay comam Dios chihalto ko kausinahil bay cham ko yail al bay cham ko kuskulal macho an hunos ko setet al bay cham ya cham ayon entonces apay cham ajau apay cham honchalo asan hun Dios ay bueno y luego sí kas asan kapas hun yamal okoti ay civil maxel chinao netol civil mac llama loco tip ay Dios palta un versículo tip 1 Timoteo 2:5 asan capas hun llama loco tip ay santol askachal hun chamchipitni clamar a alguien es como clamar al silencio, sí. Nabak al chihetne kukul, chihetne kopako kanhabi. Chonchale bay hunos kamnach, mahe, amchihe. Yuhtu, disorientación hay can cham apóstol di, ichbabil cham cham Espíritu Santo, castiaron chamaska di,
asan kapas hun yama loko tip ay. Abi? Asan hun yama loko tip ay. Makchel, sias kadi, aton Jesucristo. Aton Jesucristo. Makchel chamchihon Jesucristo ti. Acham maskanle champaye biskuibom. Makin chel yalon eb anima cheyabe. Si champaye biskuibom. Ay makchel che alon itolap asti Elias ach masach. Pisko ahunel sa. Masach ikso ahunel sa. Si. Ay makchel che alon sin tolap tol asti ach. San Juan Bautista. Mas ikso ahunel sa. Bueno. Sales pasay si makin chelin enaoni si Jesucristo. Asa cham apóstol Pedro mas aloni ason di iskaholach Dios cham Dios ikis si. Ilapsin pero ahun expresión tu ahun ahol Dios tu chalelab no ach mismo Dios ach. San ahun na palehti un kanetu yet mas ekap Jesucristo lip ang kinaldi lanan yaron ok pacham Dios sal pero yel chal cham paltep anima yetu kam chinachel you have santol yoche mas koch enelay kam Jesucristo palta amasur kanja pacham bayep tol manto llora el ojo y luego si makchel cham aton chammas ok animail. Aunque ane aton chammas ok animail, setial el abnojes hermanos. Aton chammas ok animail. Tial el abnosin ikis kalda chamiet paisa. Dios ton cham atagala. Evangelio San Juan capítulo 1. A Jesucristo toca Dios chamiet paisa. Shatuhun di chalela no aton chammas ok animail. Asa pas ayon anima ondi. Aonk ane chammas ok animail chalela no toca ikis chamiet yalan. Asantol mas okcham animail, mas alge champay lop anoche, a tu junte jornada de 24 de diciembre. Palta civil maxel kamchinache el hundi yu. Na nep asan lo oyom, asan huna nep ay leto familia, salokulal, asan bay tu chek oyo snap ale. Kamchinache el yue maxel Jesús. Hay un san icham chibab yul camioneta. Ese chus solo nos vino a enseñar a morir. Tishap ismulna el Jesucristo tu yale. Palta aton chammas ok animail. Chonecto may versículo 6. Hay ibil un pensamiento ti. Sias kadi ulya na pakamoh ayat ulya na pakam tu chalelam no tol akau chamas ya entregar babay kamich man tolo mas elik cham mas yeb el bacham kamach yuhtu ayat mas bet mitz lay de champay Monte de los Olivos makchel chesaya si champay mitz bahom tu a Jesús a Nazaret si bueno a entonces sin ti y la vi Isaías 53 sí como cordero fue llevado al matadero mismo achamas ya manas cauchun yet el ayulco tiempo al dito chi uchte la cham y tolchi yeb el acham kaitu chun yet el yet Semana Santa
palta Cristo ti mah el ikoh mah yep el pa palta echialoni iset yopis otset is comisión cham shi yetwa chije kolcha masan el anima yu ais chikil cham mashel inte kurus set yopis hun chik tu achi tohlanen is yoptahil masan el anima asan shin set chun kolcha anima ta cha hun apis tu ina kul ahun tu choche cha shan shias kati asech el alech el hun apis ti bay masan el uli makinal maktel cha hin kul kasia am bautizar pa kolcha ho ain ti hunin chan kotanin palta masin chekla te imam yetwat masan el maktel cha ulwin chiyis qinal tol ay kalin toh pal qinal si palta hundi ya chihilun versículo 6 di shias katila ayet mas hay tiempo al junti mas Allah el yapisal yet mas hay tiempo al junti ayet chibab hun kaneti hermanos programado junti yus comam Dios hay un cane en español te bueno cual casi cajon bala te se chuna chelbu y en español sí casualidad así que cajon bal te sutbalon di tok almas ya pa hayok cham paltak amah ayet chipina haydi ayet mas hay tiempo al junti Isaías 7:14 sí hay un uninoch algo hay un escopo o algo junyune o ala yich Emmanuel chale lamno Dios hay getoch aunque ane Dios hay getoch tú también chale lamno Dios anima hun mas algitu Shalniet mas hab samyuli bangken aldi ayub tahyili desde yet mas algicham hasta yet kamto chi algicham Isaías 7 tu chi al tahyu yalhub al Jesucristo yet kamto chi algicham el ángel maskul alon yabisham mastite reyes magos by oriente yet mas kam cham mas pilhun mundo ti shalona onde ama así que aun kanete andi animaon y aku principio ayat mas on kant unna hinko chuch aspas chamdi ay kalta chamet yulji bang inal acham mas waten hu mundo ti si Evangelio San Juan capítulo 1 muy bien hermanos Kaibal du chung hilon iskane komam Dios ti santol asan hun Dios ay kas asan hun ya maloko ti pai santol ay ondi chinkan hun ti in pi chamin kolomal Jesucristo konchi anak sadiata yinin pi si cham shankay tu forma el cochale hermanos hijo a Dios y etjune los a vuelta ojo cuya iskane komam Dios eyeto